kami badehi pacang lawan nang bini membunuh Yahudi. Ada kenangan dari bubuhan kami gesan nang kawan ulun nang ngarannya Mahyuni. Kami juga hadiah hari ini hendak memberi. Kayak ngapa caranya supaya bang antin sukses malam ini. Jadi pun Mahyuni kami masih ragu berangnya beisi. Kalau dilihat moha ada tapi genal lagi. Paksani Mahyuni supaya ampun nikam Yunai nang tak genali. Ada nang minyak lintah kami beisi. Kaina Yunai ikam malam ini nang disapui. Bila hendak nyaman sapui suruh bini. Kirim minyak lintah dahulu dimikuti supaya malam ini pangantin tak genali. Kayak ngapa genalnya rinci amang harni. مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا محمد اللهم صل عليه وعلى رسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وبركتنا ومولانا محمد اللهم صل عليه مؤمنين أبدي موجد منك أبدي مولاي وجد منك ولدي بالمؤمنين أبدي مولاي بالمدقبة عبدي وجد منك أبدي مولاي وجد منك ولدي. أيوة يا سلام أيوة أيوة عادل هكا عادل هكا بالوراء هكا بالوراء هكا عادل هكا عادل هكا بالوراء هكا بالوراء هكا بلوزوهك يصف القمام بالمؤمنين أبدي مولاي وجد بنا أنني مولاي وجد بنا ولدي بالمؤمنين أبدي مولاي مدقمات وأبدي وجد بنا أنني مولاي وجد بنا يا سلام ايوه ايوه طاهر القلب نكي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله اخلاقه وصفاته سبحان من سواه وكنتي وحبيبي وعداوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله اكتب لنا القلب وندعوك يا ربنا مولاي صل وسلم دائما ابدا على الحبيب خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. إلا
Salli wa sallim alaih Ilahi Assalamualaikum kami mengucap salam Waalaikumsalam kami beri jawaban Jadi kami berlanjut ini bermadihinan Nang kedua kali hari ini dimainkan Jadi pengantinnya ini bang sandalnya mangai dilupakan Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan kepada ibu bapak ini sampai retaan Jadi nang pemula kami mau ucapkan rasa nang puji syukur kami kepada Tuhan Karena hari ini anggota Nurul Fatah jodoh mendapatkan Yaitu Mahyuni kami nang bakawan Jadi lawan Mahyuni nang hanyar dikawinakan Kepada penonton ulun nang ini tuh Mahyuni jangan lagi dilirik pian Karena nih bang bini sudah ada beisian Maka bang bininya bujur singkal mayang Lalu nang tak lupa mangai kita lanjutkan Yunai alhamdulillah dahulu diucapkan Pacang malam ini cilai Mahyuni nyaman Ampih bang guring Yunai ikam sorangan Ampih jua kawisi mamacah di tangan Lah di tangan Lalu tak lupa kami melanjutkan Jadi kami di sini membawa akan Kita bermadihin bedur kawan pengantin Kita berempatan jadi nang lawan Yuni bagi pengalaman Karena kami juga sudah bebikian Istilah kaina memasuki hari malam Lihat si dahulu nang itu mintuhaan Sudah kami mintuha si dintu guringan Bila sudah guring dengarinah amang Bila hendak mahantak hantak aja pian Lawan pian mahantak ada usaha asa Jadi Mahyuni malam ini kami badahi Pacang lawan nang bini membunuh Yahudi Ada kenangan dari bubuhan kami Gesan nang kawan ulun nang ngarannya Mahyuni Kami juga hadiah hari ini hendak memberi Kayak ngapa caranya supaya bang pengantin sukses malam ini Jadi pun Mahyuni kami masih ragu berangnya beisi Kalau dilihat moha ada tapi genal lagi Paksa nih Mahyuni supaya ampun mikam Yunai nang tak genali Ada nang minyak lintah kami beisi Kaina Yunai ikam malam ini nang disapui Bila hendak nyaman sapui suruh bini Jadi minyak lintah dahulu dimingkuti Supaya malam ini pengantin tak genali Kayak ngapa genalnya rinci amang harni Lalu bang ulun di sini melanjuti Lalu nang minyak lintah yang ada beisi Kaina tuh mengasai suruh aja bini Bila tuh dikasai genalnya kayak gini Jadi gini Yunai aman nang mama dehi Kalau minyak lintah ada sudah pian beisi Ada usah lagi kapa puak pian manun Ampun ampun Yuni sudah nang dikasai Dikira bang bangahnya kurang lebih kayak gini Paksa nang bini bayang akan hari ini Saumpama masuk tinggal saja riji Jangan beretaan riji Lalu bang pulang amang nang mama dehi Bila bang sudah tadi diulisi Pasti ulmai tak kenal kayak bilung kak gini Cuman di amang masih lagu lagi Bila inya kenal mungkin juga Mahyuni ada tak kuat Jadi bila kuat ada amang mama Jadi ngini Yunai kesan mengenali Ada usah lagi mencari pucuk jinga Ada retalapah Aku nih bang sudah tisu mijik dijulungi Makanya tisunya nang bejejeriji Bila mengasai pacangan tuh
kami ini tak uyuhi karena Bang Mayune sampai ke siang hari. Wah, ke siang hari. Bila kain hati juga sudah dikasai pacangan nih Mahyuni kain nawan bini membunuh Yahudi paksa yunai ikam jangan nak ada ingat pulang kain mandi ada bang juga sabun hendak diberi jadi nih sabun gip kain bila mandi bila hendak nyaman pulang disuruh bini mengulai akan nampun lagi. Istilah kata ingat kisah bahari waktu ikam surangan ketujuh menyiksawan diri menyiksawan diri lalu bang pulang amang nang mamadahi pian kalau hanya imbah nang lawan bini jangan kada ingat tadi pian mandi tadi nih sabun gip sudah dijulung Rasidi pulang ini amang lawan pian mamadahi jangan nang kada ingat sampo dipakai ada pulang nih hadiah kami dari kawan Gesanang Mahyuni ini sebagai rombongan ini ada bukit jadi nang tak lupa kami memberi pulang jadi bang isinya ada ngito supik mirik malam lalu nang tak lupa ulun main puakan mensalah imbah kawin bininya datang bulan datang bulan lalu belenjo kami bemadihinan asik koyol ini imbah dikawin nakal pas tuh nang bini dasar bujur datang bulan terpaksa ujar Yuni malam ini puasa pula jadi moodnya sudah ikam bebinian lalu tak lupa kami mendoakan mudahan bini Yuni lakas betianan lah betianan jadi lawan Mahyuni kami nang tidak lupa hanya mendoakan sudah jua hadiah memberi Tuhan bian lalu kita doa bertaan memanjatakan mudahan Yuni inyak laki binian beda dua panjang umur selalu sehat badan sehat pengantin di jalan ketaatan sehatnya pengantin dikuatkan iman mudahan rezeki berdua dilancarkan segala usaha diberi keberkahan mudahan pengantin pian rohoi rahayu berdua tuntung pandang mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah kita mendoakan mudahan pengantin selalu dalam lindungan apa ada hajat mudahan dikabulkan kalau nang terakhir hanya mendoakan duniawan akhirat berdua salamatan lah salamatan jadi tuh pengantin ayo hendak ke panggung kami mempersilahkan lawan nih pengantin nang sudah bang tadi kami nang memberi hadiah kesembian lalu nang tak lupa kami mau ucapkan untung ada wadah gesan tuh membuat cawat bukan dia lalu nang terakhir kami mau ucapkan gesan pengantin baru berataan tepuk tangan lah tepuk tangan belum dibacol ayo bang lalu belanjut kami bemadihinan marahan nang pengantin anda kapalaminan kami gin madihin satu mat lagi ampihan jadi kami pulang di sini menyampaikan kami minta maaf lawan pian saberetaan kalau waipang kami ada kesalahan nangaran kami madihin jua behepalan ada membawa buku ada membawa catatan jadi madihin satu mat lagi meneruskan langsung kita menyapa apa nonton tak kumpulan kalau nang ini Agus
ulun mamadahi bininya nang dihiga nang awak tak kenali adakah pantun langsung aja diberi nah ini pantun di Egesan Agus Hari nyaman-nyamannya gudain makan tiwadak lalu bang bikinya langsung buang kalau asik dasar di nyaman Agus nang bebini lama bila nyaman tak dasar bujur kada beger jadi Bang Agus hari ini kami pantunkan karena bini Agus tampolo di hadapan kita nang tolak mencari di wadah bila motornya hibak sedang dibawa labuh dasar gusai nyaman apabila bebini lama dijamin tunang bini sanggup sampai ke subuh dasar nyamannya tadi makan di wadah ibeh tuh memakan langsung nang naik labuh dasar bujur nyaman apabila bebini lama apabila sama laman inya sanggup 10 lalu dah lupa kami meneruskan kepada ibu bapak hari ini sampai bertahan mungkin bermadihin kami hendak bertahan salah lawan hilap mohon dimaafkan lebih atau kurang di dalam pertemuan niat tujuan kami hanya bergegayaan istilah bang kata kami juga menghibur acara maisiakan lawan Pak Haji Imo kemudahan sehat badan mudahan dian selalu dalam lindungan mudahan tuh selamat jua nang katujuan lah katujuan jadi tak lupa kami meneruskan jadi nang tak lupa mangai membawa pantun mungkin nang panutupan pantun Gesan tuh pangantin jadi palaminan gila 45 iyo naik koriting patah patah sabila ada di hingga kaca kami sarombongan itu mengucapkan sakinah mawaddah warahmah Gesan ini pengantin semoga bahagia lalu nang tak lupa kami meneruskan jalan-jalannya mangai kamarian jangan nang kada ingat kain mana tak gedang jadi lawan pengantin hanya mendoakan mudahan rohoi rahayu beda dua tutup pandang lalu terakhir kami nang mau ucapi kami nang ada pantun sebuting lagi beisi nyaman-nyamannya ujar makan pembakin kain abang makannya itu indah tengah hari jadi hari ini kami ucapkan pengantin mudahan kaina sukses mahyuni malam ini lalu terakhir kami mau ucapkan assalamualaikum minta rela berata ilahi kami bersatu langsung berdat sallallahu ala nabi Muhammad wa rabbus samaa a'ta wa kawsara أزكى تسنيمي طه إليك يا طاهر وصلاة الباري عليك يا طاهر جئت بالخير يا نبي والدين اليوس يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليوس يا نبي هيا المقطع بزوجك أزكى تسليمي هنا إليك يا طه وصلاة الباري تجرى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي ودين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي ودين اليسر يا نبي من يغضب
إليك يا طه وصلاة الباري الباري تترى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليوسف يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليوسف يا نبي من يحضر طال فزوى فلا جئت بالنور يا خير هادي تقدير الله كل العباد جئت بالنور يا خير هادي تقدير الله كل العباد والدين اليوسف يا نبي أيام مخضار فزوعك نازك تسليمي تسليمي طال إليك يا طه وصلاة الباري الباري قطع عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي من يحضر طال فاز وفلا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله سلام الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله النبي محمد لهرك قضاء مكة دينو اسنن ولسم الله tahun gajah tahun gajah ibu di sini Aminah ramani Sayyid Abdullah garwani Siti Khadijah gara Siti Aisyah gara Siti Aisyah salatullah salam على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله
على ياسين حبيب الله سيدي هبصة سيدي سعودة سيدي رملة سيدي ميمونة هدم جاي نفسيتي صافية لن سيدي جويرية لن سيدي جويرية سيد إبراهيم سيد حسن سيد عبد الله أمي كلثوم زينب ركايا سيدي فاطمة ركايا سيدي فاطمة